Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xush omaded kanali Islombek Sultan. Do'stoni aziz, да инҷа обши 30 сар тухли бараҳои фурӯшиян бародаро 15 сараш наран, 15 сараш модда тухлиян бародаро. То охири навормонро тамошо кунед, як дона лайка бизанед. Касоне ки дар канали мо меҳмонанд ҳатман обуна шавед. ҳаракат мекунем барои шумо фақат навигариро баровардан. Дастгирӣ аз шумо, навигарӣ аз мон мешавад иншаалло. Ҳурматлы обунашилар, хуш кепсизлар. Исломбек Султан каналга биродарлар, ман шу ерда обши 30 баш, 15 баши Қушқарқо'зи, 15 баш ург'ачи тухли ҳаммаси bir joyda sotiladi ekan. Videomizni oxirigacha ko'rsangizlar batafsil tushuntirishga harakat qilamiz. Bir dona laykni ayamasdan bosib qo'yingizlar. Kanalimizga mehmon bo'lsangizlar obuna bo'lib qo'yingizlar. Xo'p, barodar aziz, обши 30 саран, адресу Шомбоша дар ноҳияи Хуросонай. Боз молияти мо типурара аз соҳибшон мегиред. Масъалаи доставкаошон дар вилояти Хатлон ба Ройгонай мега. Агар ду вилояти Суғд дига тарафу боша, бо маслиҳат мекунем иншаалло. Ба нархи дастрас мерасонем мега, бо маслиҳат қатъӣ. Занг зада иншаалло харидор кунед мешава. Ҳамаш айку хамида омадаги молоан. Хурдо хӯрокшон, саломатишон 100%, хаки молику ҳозиранги зимистонада ҳамиқа мешавад. Ҳурматлы обунашилар, обши 30 баш тухлулар бас bir joyda sotiladi. Dastavkasi Xatlon viloyatiga mutlaqo bepul. Boshqa viloyatlarga bo'lsa kelishilgan holda inshaalloh yetkazib beramiz deyapti. Telefon qilasizlar, maslahat qilsangizlar inshaalloh kelishtirib beradi. Narx-navoshon bo'sha, narx-navoshon 2300 mega. Boz muomalai behtarin hastay baradaro. Zang zanin inshaalloh xaridor qiling. Hurmatli obunachilar, narx-navolari 2300 so'mdan deyapti. Ya'ni yaxshi muomalasi bor, dastavkalari kelishilgan holda. Jonlaringiz zaman bo'lsin, shunday yaxshi videolarni qo'ldan kelgancha harakat qilamiz syomka qilishga. Hammasi sog' salomat qo'ylar. Tovodan kelgan ariq qo'ydi. Inshaalloh olib salgina qarab bahriga yetkazsangizlar inshaalloh oyoq mol bo'lib ketadi. Zinda u sarvalam bo'lsin. Jonlaringiz omon bo'lsin birodarlar.